pengawa budak aing arek minum heula. Geus lila aing sabarang aing bobogoh anjing si neneng aing geus teu ngakonsumsi minum-minuman. Aing maksakeun mentak ge aing cilak-cilak bising aya budak doang neuleun aing minum ieu laporkeun ka si neneng dia aing gawat minum deh. Dorongan sebeak tangkal tundun batur di paling ku aing. Aduh. Aing terus ka mana deui ya dengan dorongannya aduh. Panas kieu. Itu si neneng lain. Mata aing kunaon sih jadi buram kieu di dileun ya. Tuh. Tadi si neneng kok kuari jadi tangkal cau. Aneh aing. Gak bisanya. Oh kan si neneng ieu mah. Bener si neneng ieu. Ngateangkeun ku aing lah. Nah. Neneng lagi. Si neneng ieu. Tuh, neneng kan ieu mah kabogoh aing. Bener teh ieu tangkal cowok apa neneng? Bener kan ieu neneng aing anu paling cantik sadunia. Oh my darling. Oh neneng. Oh neneng. Aku cinta padamu. Wah, hari ini Sugan dapat banyak kelapanya buat malam. Gue mau happy sama teman. Sampai Allah dapat banyak kelapanya. Alhamdulillah. I love you. Eta masih kan tadi. Ih, aing kitu deui bae. Kamari enggeus. Bebas karena kuari tangan cewek di rumah tiba. Masih ada kuari he. Oh tak kesimpan di mana gitu he. Ih, sampurkan gue enggak. Oh neneng. Aku cinta padamu, I love you neneng. Aduh, neneng. I love you neneng. Kanta, keren amat. Aduh neneng. Weh Kanta. Dia keren. Aing keur nangkep kabogoh aing goblok. Kamu gue dia si neneng. Eta si neneng. Mata dia kemana gitu? Mata dia ke mana dia goblok eta si neneng edan. Ke dia tolong. Dia wanin tolong aing goblok eta si neneng eta. Langsung. Imat angkan cau Kanta. Kamu ke aing ka mana tadi nangtung di dia kok jadi tanggal cowok goblok. Sekarang dia kuari. Capek. Dia apa yang mabok iya. Aing dia anu mabok tolol tadi ieu kabogoh aing kok jadi rubah tangkal cowok gara-gara datang dia ieu jadi rubah edan. Ka mana ieu kabogoh aing dia? Ada nu edan serangan. Dia mah tadi ke tangkal cowok. Dia mah aing nu nginem dia nu mabok goblok. Hayang teu kagok aing dia ya. Buang kita mah. Aneh goblok ka mana kabogoh aing? Dia meureun sumputkeun goblok. Simputkeun. Kumaha dia makan tak? Kakek datang. Neng, aduh, kemana nih kamu gue aing?
Arek kemana goblok? Baik. Anjir. Alah. Oh. Ayan. Weh. Aing kumayo jauh amat jadi di sabrang goblok. Aing kumayo Mana dia. di? Halo. Ayan. Dia apa pakai beta? Aing. Aduh. Aman tuh Yun. Aman nih sama. Benar dia. Aman. Aduh, awas dia goblok. Woi, langana goblok kan dia nyabrang edan. Aduh. Aduh, goblok. Dia nanya kata mandi di kolam. Anjir dia goblok ngagawekeun aing dia edan. Aduh, abang aing mabuk dia. Tolongan aing goblok. Tolongan. Edan dia aduh. Awas minuman aing dia goblok. Aduh. Bari bukan aing bae, dia makannya buah mabuk bae aja. Tolongan aing dia mah. Sedang aing ka mana Bari ieu? bukan aing. Terus sedang aing radag hiji deui goblok. Keheula. Terus sendang aing. Ayo. Mana sendang? Ayah. Ayah non sendang aing. Bari bukan aing bae ya makana. Tuh dia mah. Goblok aing jadi radag kieu dan Dan dia bisa bae dan cincau na. mana minuman aing goblok. Tah, Dia mah inget ka mabok bae aja. yang penting ieu selamat biar awak terjun ke cai. Yang penting ieu selamat. Karena ieu aduh. Bagi aing sesuatu yang sangat indah goblok. Aing mah mikir aing ge lain nginum mah. Naon edan? Aing mikirin dia lah bising punaan ke. Goblok. Geus kapalang tanggung aing raga kudiahan teh ditulungan edan. Aing kebrek naon kapanggih ka bogo aing gawat ya edan. Aing bisa dicari kanan goblok. Jangan ada anjing mabok di dia masih. Ayo geus ayo urang balik edan. Ayo. Geus. Dia mah. Ada tukun bae deh ka aing. Sudah dah. Dan dia goblok. Mana ngajar kena tengah adik. Kena anta. Sabain. Weh. Weh, anta. Dia mah. Dia nyakan aing mah bener ting dia. On. Dah bro, dia mah. Masih jalan. Aduh, aing dia mah. Tegeran anjing dia. Paling sekerannya mata bro. Aing. Bang bek. Yang anjing dia mah sial pangsa aing dan. Aing dia mah. Loh, aing. Sudah kata baliklah. Balik aing nyun ya. Tapi dia bisa jalan kan itu dia. Nyawa aing kontrol lima aing di ditu goblok masih kena kontrol mata aing. Bagus lah aing. Non. Angkat segala ya aduh berapa ya ini tong. Ada anak kengangrem dianya. Alhamdulillah. Sebenarnya ada anak nak, ndok nak kadik. Waduh, ini 2, 3, 4. Aduh, hayang genep dia mah. Segera anakan ya, supaya aing menang duit kayak aing ngolah kasih anak si Sobah gitu. Tudeng ya. Anjir, ke mana ya? Wah, waduh, si Soba. Aing mah, yang Soba. Dasar mamil muda di dia mah. Aduh, aing Soba. Ke mana Soba? Aing. Woi, amil muda kayak gini dia. Aduh. Ah, buah-buah mah dibawa mah ku kabogohna ya. Soba. Dia amil muda, wah di dia. Aing. Baik. Oke. Mana yuk? Cepet aja.
Aduh, si Kanta. Nagawkan aing bae. Antarin nama kelapa. Malah manggil si Kanta di keur mabok. Aing halem bae koplok. Wah, dompet saya dak. Wah, iya masih kasek si Tamble. Tamble, ahaleun amat. Tengah jalan deh, simpelna. Surat vaksin. Itu bisaan, hebat amat ngeus divaksin. Surat kereta boga. ATM udah ada. Wapak adan, loba ati wapaka. Iyo, duit cuma selembar doang, si biru. Wapak yang betul penting. Iyo, adan. Siu cewek nama oke. Goblok kayak bisaan. Di balik layar nama. Goblok, kayak bisaan deh. Misal kalau nganter lah dompetnya. Oh, gua di kolor ge. Mana ya? Mangkane eta dompet. Beuh, berharga jasa eta bagi aing. Pangku batur mah. Aing. Pokoknya mah aing mangkane aya wapak kabogoh di wapak bisa ngiles. Eta banget. Komo aya foto kabogoh aing kawan aing. Gila kudu di tangan gua gitu. Aduh. Ay, dompet aing. Kela. Wah, dia. Aduh, kela kadinya mah warung lagi di situ. Aduh, ini dompet. Kemana itu? Ceng. Dompet tuh, Ceng. Ceng. Dompet. Lagi dompet tuh. Benar. Weh, dompet tuh. Benar dia mah. Weh. Ih, kok kalah dompetnya. Ih. Ceng. Pakai dompet tuh, Ceng. Benar, Ceng. Gue nantinya. Aduh, itu dompet kemana ya? Kau ingin diteakan ke kidul, ke kaler, ke wetan, ke barat, dijilin nontai pola. Aduh, muka pagi, ku awewe, kau ingin jadikan pelajikan, bela pokoknya mah. Tapi lamun lelaki, kita pengen jadikan teman seumur hidup, kau yang sama. Aduh, mana itu dompet? Tolong, kuna dia cari. Kalau kita ada dompet lagi, Dompet ilan yuk. dulu di dia ya. Dia mah, ngeradik, ngahan bae. Pakai di mana ya? Ini di tengah jalan dia mah. Tengah jalan. Cek lah ya. Oh, coba cek lah. Ini PA ya. Surat vaksin ya. Klaim ya. Iya ya, nu penting lah ya, Dion. Apa kaya aman kene. Wow, iya nu paling penting acaranya. Kang aing. kerjaan ya. Jangan biang ya. Oke, iya tapi aing bingung kayak gini. Aing perubahan kieu nyun. Itu kenalan nyun. Emang aya perubahan bleh. Aduh, tidak ada apa-apa nyun, berubah juga dah. Tapi bleh, naon ini perubahan? Iya tadinya duit selembar. Kunanya diri yakin aing ampun ya, aduh. Kemana sih? Eta kok aing
ditukarkan ke warung. Kurkan. Oh, tadi depan si biru. Oh ya sehat. Mengata tukarkan nih, aja. Kan aja dia mah. Soalnya aing kemarin nih mau dompet RW. Duitnya mah belum kabeh dia mah aya 10 lembar. Tapi ke aing cuma nyebut nuhun doang dia mah. Parah dia. Aku dia terpeka sih. Dia kain perhitungan setan. Weh, ble, sa iman aing perhitungan. Beda deui usahana beuteng yo. Aing mau dadahar meureun. Jangan perhitungan. Dan mun 2000. Dia membeli permen caca ge 2000. Karena nuhun deh koin dibere. Sel mah teu dibere dia. Dia mah ble, nuhun. Pra aku yang beli 2000 deh. Nah gitu mah, ko aing mau dibikin ke dia. Bikin ka batur ko aing. Di. Asa koplak. Dia koplak kain. Semua yang dibere dia. Tapi main oge ya. Alhamdulillah nuhun ya. Baturan, jangan kan baturan kaboga aing bege kemana ieu? Bagus. Anta bagus, mabok. Akuan dia akuan. Biar ke mana? Ada kemana man? Ada kemana? Ada kemana? Mana man? Saha dia? Saha dia. Dia aing kabogoh dia. Iya mah anu doang di ditu. Keur aing jeung si Anyun. Bajar aing mah kabogoh aing horeng tangkal cau. Kori aya di dieu. Boa-boa ieu tangkal naon ya? Dari tangkal mahoni, tangkal mahoni. Dia aing kabogoh dia eta nanaonan mabok, kanta nanaonan. Aing bisa mirip kieu sih. Ini kabogoh aing ya. Dia neneng. Aing diajak minum ku si Anyun. Dari yang aing ge nyaho dia nu mabok, aing ge nyaho dia, lain batur lain aing ge nyaho dia. Dia ongkong geus janji ka aing moal mabok deui, tapi ieu dia mabok deui, kantang geus beak botol eta dia mah. Beb, ampura beb, ieu mah aing diajak-ajak, aing kagoda. Alah geus gandeng emang geus teu percaya deui ka dia. Ben. Beneran, aing moal sakali-kali deui aing janji aing moal Emang sakali-kali. percaya janji dia naon janji dia gandeng lah aing geus asuh ka situ. Hayang embok ke bogodang dia, ulah katang-katang deui dia tinggal. Aduh. Aing tadi berdiri itu dikusrukeun. Lain dikusrukeun maksud aing di ditu kejebur. Balik jeung si Anyun aing dikusruk. Wari kapanggih jeung bebeb aing apes amat we ieu. Dikusrukeun deui bae. Akibat ieu akibat ieu minuman ieu. Aduh, gara-gara setetes minuman aku jadi